Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan yatasfilu bihi ruhul musalli alaihi bih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah ila yaumiddin, amma ba'du. Pujian semulja sataja para alim, sataja para ulama, sataja para masyayikh, nakhusu bidzikri wa ta'zim. Ajudan semulja akhina al-karim Kiai Umarul Faruq Haddad. Ajudan semulja akhina al-karim Kiai Ahmad Laili Raqib. Ajudan semulja akhina al-karim Ustaz Anwari Ahmad. Ajudan semulja akhina al-karim Ustaz Abdus Syukur serta setuju para masyayikh selain si abdina tak bisa nyebut setong per setong asma agung ajudan, namun hal kadinto tak ngurangi rasa ta'zim terhormat abdina deka ajudan setuju si setuju na abdina sangat amul jaaki dan sangat na'zimaki. Ajudan setuju keluarga besar sahibul hajah dalam hal kadinto Ibu Hosniawati si abdina sangat amul jaaki. Ajunan setuju para hadirin undangan rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arompaki ongkapan pot cita syukur abdina sareng ajunan setuju da Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab sore are mangken kadinto sanajan dalam keadaan panas torjuganan soap abdina sareng ajunan setuju pak kompol situng tempat insyaallah penuh kalaban barokah. Minangka sambil-sambil nyampeteni undangan epon sahibul hajah, keluarga besar dari Ibu Hosniawati sekeluarga sekadima maksud sarang tujuan engki kadinto sesuai kalaban serat undangan sampun kacabi sedekat dalam apon ajunan bang sebeng. Sepertama engki kadinto minangka zikra li maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kaping 2 engki kadinto minangka walimatul aqiqah dari Nanda El Firdaus Chandra Fauzi putra epon Bapak Chandra Fauzi sareng Ibu Yayu Wijayanti. Kalaban arben kalaban bedenah tor kenging borokana acara esore are mangken kadinto abdina sareng ajunan setuju kong langkong keluarga besar dari Ibu Hosniawati kenging syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tor kaakoa teti umat epon beliau tor juga dan ku laku akhirat manter muka papolong kalaban beliau dalam suarkan Allah subhanahu wa ta'ala kong langkong Nanda El Firdaus Chandra Fauzi. Salawat juga dan salam ngereng atoraki daga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setanto epon kalaban arben manter muka abdina sareng ajunan setuju kalaban barokanah bulan semulja bulan kelahiran Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdina sareng ajunan setuju kaakuah tor kenging syafaatul uzma dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil akhir, amin Allahumma amin. Para Rabu hadirin undangan seseteja abdina sangat amul jaaki kalaban singkat pamator abdina bil asma sahibul hajah Ibu Hosniawati sekeluarga. Sepertama motor sekelangkong atas sotih Rabu na ajunan seteja nyampeteni undangan abdina sekeluarga. Setantona tak sekonik waktu ampun eloangaki ajunan kaangkui hadir dekat tempat kadinto torjuganan tantona ajunan kadinto ampun atingkel pan saponapan aktivitas itu lembang sebeng demi kaangkui nyampeteni undangan abdina sekeluarga. Para meladah kadinto situng kapungan sangat raja deka abdina atas Rabu na ajunan seteja dekat tempat kadinto
Torjuganan abdina minangka sahibul hajah ta'aka dui bebelisan selangkong sae selangkong parjuga kaangkui malis amal saya na ajunan kaangkui malis kaketena ajunan menuhi undangan abdina sekeluarga abdina cuma bisa doa kita ke Allah kala berdoa jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Tor juganan tantonah dalam badan acara sore are makin kadintoh banyak sekali hal seepangki korang sontuk korang parjuga korang nyampurna aki deka pangkalian ajunan seteja kong langkong deka seteja para masyayikh saya dari penyambutan abdinah tor ator sekadi maka adintoh ampon ya toraki tempat bendeki seperti ya toraki ben lain-lain epon tantan hal kadintoh banyak sekali hal sekorang nyampurna aki deka bangkalian ajunan para miladin kadintoh abdinda bil asma sahibul hajah keluarga besar dari Ibu Hosniawati sekeluarga atas seteja kata parjugaan kadintoh abdinah nyona bangapora setada bodas epon torjuganan abdinah nyona sampungan doa deka ajunan seteja deka anak abdinah El Firdaus Chandra Fauzi kala bendoa mantermuka nanda El Firdaus kadintoh itu tiaki anak sesoleh itu tiaki anak si apek teh deka orang sepo dua apek teh deka seteja parentana Allah sareng Gusti sareng Rasulullah torjuganan mantermuka itu tiaki umat kebanggaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu sekeseteja na abdina sangat amul jaaki acara zikrah li maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus walimatul akikah dari Nanda El Firdaus Chandra Fauzi sore aremaken kadinto kemas kalaban susunan acara seperti kaator acara pertama engki kadinto iftitah bi suratil Fatihah dalam hal kadintoh abdina nyonah barokah epon deka sareng semurja Ustaz Anwari Ahmad tor lanjutaki kalaban acara sekaping 2 engki kadintoh sakater hikmah li maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedalam hal kadintoh peti ite buah kia sareng semurja akhinal karim Kiai Umarul Faruq Haddad. Per acara sekaping telo engki kadinto pamauzan salawat bi mahallul qiyam sedalam hal kadinto peti emau sareng jam'iyah salawat sabilul mukhlisin pimpinan dari Akhirul Karim Kiai Ahmad Laili Raqib. Tor acara kadinto peti ipungkasi kalaban pamauzan doa dalam hal kadinto abdina nyoon barokahipun deka salirna semulja Ustaz Abdul Syukur sakadintoh bodena acara seperti kalampan sore aremakan kadintoh dekat seteja para masyayikh anda hada tertib kalaban tanpa epan ulang sarang abdinah ngatoreh metorot kidirat epon akhiran pribadi dari abdinah bila bedah telur entok budina kandeng tale etokor sabe dekat aspara bila bedah pamator abdinah korang cocok dekat pangkalian akhir pamator abdinah nyona pangapora hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.